Manastir Filotej. Manastir Filotej nalazi se na izdignutoj visoravni na severoistočnoj strani Svete Gore. Mnogi poklonici koji su pohodili manastire Svete Gore mišljenja su da je predeo u kome leži manastir Filotej najlepši od svih. Okruženje svih manastira odlikuje se izuzetnim prirodnim lepotama, ali okolina Filoteja po mnogo čemu izuzetna je. Manastir je sagrađen na visoravni obrasloj zelenilom, 533 metra iznad mora, okružen gustom šumom i sa obiljem pitke vode. Filotej je jedan od najstarijih manastira Svete Gore i svoj naziv duguje svetom prepodobnom Filoteju, koji ga je osnovao u 11. veku i bio njegov ktitor. U staro vreme na tom mestu stajao je hram koji su podigli hrišćani još pre nego što je Sveta Gora naseljena monasima. Izvornici napominju da je tu nekada postojao idolopoklonički hram, a nedaleko, na tromeđi poseda Lavre, Filoteja i Ivirona, nalazio se antički grad Kleona. Manastirski letopis iz 973. godine kazuje: na mestu gde sada stoji saborna crkva postojao je nekada idolski hram. Predanje pripoveda da je onoga dana, kada je pod burom Presveta Bogorodica prispela na Aton, bila dočekana od strane žitelja Atona koji su obavešteni od proroka istrčali iz svojih idolskih hramova u susret Bogorodici, koja je stupila na obalu. Moguće je da je u znak sećanja na ovaj događaj Filotejska crkva posvećena blagoveštenju Presvete Bogorodice. Manastir ima uobičajeni oblik pravilnog četvorogaonika, a visoke zidine završavaju se nizovima kelije. U sredini manastirskog dvorišta smeštena je saborna crkva posvećena blagoveštenju Presvete Bogorodice iz 18. veka s očuvanim živopisom iz tog perioda. Radovi na izgradnji manastira odvijali su se u 18. i 19. veku. Od manastirskih svetinja ovde se čuvaju deo životvornog drveta, krsta gospodnjeg i delovi moštiju svetitelja, Jovana Zlatousta, velikomučenice Marine, velikomučenika Pantelejmona, Svetog Luke Elatskog, mučenika Isidora, sveštenomučenika Haralampija, velikomučenika Dimitrija Solunskog, mučenice Paraskeve. Najveća dragocenost Filoteja bez sumnje jeste ikona Bogorodice Glikofiluse, umiljenije, veličine 12,5 puta 8,7 cm, koja se nalazi na levom mermernom ikonostasu glavne crkve. Na ikoni je prikazana Bogomajka kako sa izvanrednom ljubkošću i ljubavlju privija u zagrljaj dete Hrista. Dolazak ikone na Svetu Goru smatra se čudesnim. Njena sopstvenica, plemenita gospođa Viktorija, bacila ikonu u more blizu Carigrada. Plutajući morem, svetinja je dospela do Svete Gore i do manastira Filotej. Danas je ona jedna od najpoštovanijih ikona na čitavoj Svetoj Gori. Pokrivena je teškim okovom od plemenitih metala. Drugi dragulj Filoteja predstavlja čudotvorna ikona Bogorodice Gerontise, čudesnim putem dospela u manastir iz Ningrite. Jedan od najvećih donatora manastira Filotej koji je doneo u njenu riznicu draguljsko delo je krst cara Dušana. Osim saborne crkve postoji i 7 paraklisa. Biblioteka posjeduje drevne rukopise i knjige. Manastir Filotej nalazi se na 12. mestu svetogorske hijerarhije.